मितले पुराय दिस एंटायर ग्रुप तो मितले लायक कोण पुराय कृष्ण कथा करता असची ऑटोमॅटिकली कृष्णा इज हियर सो ही विल ओनली ब्लेस यू माताजी. Okay, Mataji, but your blessings of Yes, Vaishnavas yes, is I am always Vaishnav. I am always with all of you. So I am very happy that Prabhuji, Murlidhar Prabhu invites me. So opportunity dita त्यांची I am very happy with that. So Hare Krishna Mataji. सगळ्या तर्फे नमस्कार करतो असं दंडवत प्रणाम आणि हीची आम्ही कृष्णाला मागून घेता की पुरायणाक कृष्ण कृपा मेळो प्रतीक्षा माताजी काही मस्त मस्त कृष्ण कृपा प्राप्त जावं आणि अशीच आम्ही तांगेल कृष्णा विषयी ऐकूच्याक आणि कथा ऐकूच्याक अशी ओटू मेळता असाची मुरलीधर चरण प्रभू मेगेल मस्त धन्यवाद म्हाका केन्नाय अवसर दिताची फोन करून pushes me that you do this, you do this. सो तेव्हा एक खंयची देवाल अवताराची त्यांनी येऊन सांगताची आणि इस्कॉन परिवार मेळच्याक म्हाका एवरी टायम आय एम व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड अँड हॅपी मस्त भारी खुशी जात म्हाका ते भागवत प्रवाह सिरीजाचे कॅन्टो 10 चॅप्टर 7 आज आम्ही ऐकूया द किलिंग ऑफ द डीमन तृणावर्ता म्हणून ऍक्च्युअल श्रीमद भागवता चॅप्टर नाव आणि हाजी सुरवेक आम्ही कृष्ण जन्माचे म्हणजे बिफोर हिज बर्थ प्रेयर्स बाय द डेमी गॉड्स आयकल्यांची देन कमसाल स्टोरी आयकल्यांची तागे जन्मा विषयी नंद महाराजांनी वासुदेवान मेळ्ळेले आम्ही आयकल्यांची मागीर उत्तन सकटासुर तुम्ही लास्ट टाइम आयकला पूतनाला आयकल्यांची आता नेक्स्ट म्हळ्यार कशी कृष्ण सुपर ह्युमन्स जावन बाल बलिष्ठ राक्षसांक अशी पुराय एक चेरडाल मनस्थिती भितर येवन तो कशी ही तांगेल संवार करता हें आमी वी विल लिसन टुडे आणि व्रजवासी विंगड एक तांगेल भाव असता व्रजवासी दे डोंट लुक एट कृष्णा एज द लॉर्ड ऑर द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ लॉर्डेड तांणी एक ताका आमगेले एक चेडू म्हणून तांणी कशी भावान ताका मोग करताची तेव्हा एक आमगेल्या खातीर एक एग्जाम्पल तेव्हा आमी आजी पळोवया एक रिफ्रेशर म्हणून सांगता वापस श्रीमद भागवतमाचे 12 स्कंद आसा 18,000 वर्सेस आसाची साऊंड रिप्रेझेंटेशन म्हणटा चाका भागवतमाचे ध्वनी प्रतिनिधित्व पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडी हे श्रीमद भागवतम सो यू आर ऑल इन द पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडी ऑलरेडी आफ्टर भगवत गीता आणि व्यासदेवान पुराय बरयले महाभारत पुराण पुरे बरे तरी समाधान जायनी then he thought that he should write about the leelas of the Lord. So when he wrote about Krishna Leela, that time he was very very happy आणि मना समाधान झालं आणि till then it is called so all the other म्हणजे महाभारत हे पुराय शी डिझायर फुलफिलिंग ट्रीज म्हणटाची आणि हे श्रीमद भागवतम ते ट्रियाच एक राईप फ्रूट सो इट्स लाईक अ व्हेरी व्हेरी नाईस राईप फ्रूट पुराय शास्त्रात सार तंत भितर आसता म्हणून हे आम्ही आयकत आसता ग्रंथ अवतार म्हणटाची म्हळ्यार तुगेल घरा भितर आमी श्रीमद भागवतम दवरल्यारी कृष्णाक दवरल्यार बरीची ही इज द ग्रंथ अवतार जावन तो आमकां ह्या काळार ही इज विथ अस अँड ही इज गायडिंग अस थ्रू हिज श्रीमद भागवतम 12 कॅन्टोज आसाची प्रत्येक कॅन्टो भितर तागेल कृष्णा विंगड विंगड बॉडी पार्ट्साचे प्रतिनिधित्व आसा तातूंत हे 10th कॅन्टो म्हळ्यार तागेल मुख कमल सो हिज ब्युटिफूल लोटस फेस आणि ताजे पुरे मस्त टॉपिक्स इज डिफरंट टॉपिक्स आर देर लाईक द फीट द थाईज आणि ताजे एक विंगड विंगड डिफरंट लाईक 9th कॅन्टो तागेल इज द थ्रोट सो सिमिलरली दिस इज द मुख कमल आणि टॉपिक ह्या चॅप्टराचे म्हळ्यार आश्रय. So 10th canto stands for Ashray. So we have read all the other chapters. Then only we should come to the 10th canto. Directly amka 10th canto they have not allowed. So they have said you have to go through all the cantos. Then only you have to go to the 10th canto. At the topic antu longest 10th canto is the longest canto. सुखदेव गोस्वामी म्हणटाची की मस्त 5 टाइम्स आसाची कृष्णा लांतू भितरी वृंदावनांतू मथुरांतू द्वारकांतू हस्तिनापूर आणि तो पुराय आणि कशी ब्रजवासी तागेल वेर मोग करताचे आणि कशी तांकां प्रतिकार दिताची सो हाऊ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स टू देम अँड हे आमकां ह्या कॅन्टो भितर कळून येता. अनेक म्हळ्यार कसले 10th कॅन्टोचे मेन आय टोल्ड यू इज आश्रय तो पुराय टॉपिक्स आमी आमगेले ध्येय एक मेन सो 10th कॅन्टो इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लास्ट 11th 12th सो
आश्रय मीन्स द विच शुड बी अवर एम. आमगेले एक मेन एम असता की कृष्णाला आश्रय मेळटा. सो फॉर दॅट वी हॅव टू गो थ्रू ऑल द अदर कॅन्टोस. आणि ह्या एक देवाला एक आश्रय तत्व कळची खातीर देर इज अ need that we should go through all the chapters of 10th canto, which we are all doing now. at Bhagavataमाचे सुप्रीम लॉर्ड कृष्णाल मुख कमल स्वरूप 10th canto chapter 7 the killing of the demon तृणावर्ता भागवत प्रवाह सिरीजाचे हांतू एक an exciting flight म्हणून ह्या चॅप्टर्सा बरेला. मला एक रोमांचक उडान घेतिले म्हणून ह्या चॅप्टरात सारांश तुमगेल पुराय जणाल परवानगी ना तुमकां सांगून दिवचे. आज एक नम्र प्रयत्न करता सर. कसलेय चूक जाल्यार तुम्ही सांभाळ घेवका म्हणून एक विनंती. आता एक आय विल जस्ट स्टार्ट विथ द स्टोरी, देन आय विल कम टू द फिलॉसॉफी. तो स्टोरी कृष्णाला 1 वर्साचे असताना तागेला एक दिवस यशोदा मैया ताका पायार बसकारो न्हू. शी इज थापटीत ताका मोगान थापटीत आशिल्ली. अकस्मात तेन्ना कृष्णाल सडनली शी रियलायज की इतले जडू जाला चेडू म्हळ्यार द बेबी इज बिकम सो हेवी. कृष्णाल इतले जडूची पायार जावन अशी पर्वतात इतले जड सडनली तिका फील जालें आणि ताका धरच्याकय जायना तशी जाली तिका. म्हणून तिणें ताका सकल नेल्यार बसकार आयले आणि तिका एवरी टायम शी इज व्हेरी व्हेरी वरीड अबाउट कृष्णा. सो शी स्टार्टेड टेकिंग द नेम ऑफ नारायण नारायण नारायण. सो शी स्टार्टेड टेकिंग नारायण नाव घेवच्याक तिने सूर केले. आता यशोदा मैया गोत ना की कृष्णूची स्वयं भगवान म्हणून तिका शी ऑलवेज फील्स दॅट कृष्णा इज हर बेबी अँड हर ओन सन. आता in Bhagavad Gita 9.4 it is written maya tata idam sarvam jagat avyakta murtina mathasthani sarvabhutani na chaham te swa avasthitha. म्हणजे Lord Krishna is telling that I am manifested in this entire universe. So all beings are in me but I am not in them. So it is very clearly Krishna has told in this stotra ki he is not a human. He is there, all of us are his part and parcel, but he is not in us. Jalarichi Yashoda Maya, she is thinking that this is my baby because she is in that bhav and she is under illusion. At Krishna सगळ्यांकडे he is there everywhere in his impersonal form. अव्यक्त रूपांतू पुराय कडेन आसा आणि आम्ही पुराय जणांना ताजेवेरी अवलंबून आसता. सो वी हॅव टू सरेंडर टू कृष्णा ऑलवेज. We in this chapters in Vrajvasis तांणी पुरे विंगड भावा भितर आसाची आणि तांगेल भाव आमकां इट विल ऑलवेज आमकां प्रोत्साहित करता की टू लव कृष्णा द सेम वे. तर आमी 10 आमगेले ऑफेन्सेस आमी म्हणटाची तेन्ना आमी म्हणटात की आमगेल मेन एम ऑफ डुईंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू गेट कृष्ण प्रेम. सो व्रजवासी जाका ऑलरेडी हे कृष्ण प्रेम इतलं बोर नसता तांगेल भितरी की they are not even realizing that he is God, but they love him so much. आता यशोदा मैयेल हे पुरे ती कशी डजंट नो ऑल दिस फिलॉसॉफी. ती एक्का गोत आसा की कृष्ण मेगेल पूतू आणि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इल्युशनरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. So Lord has made her forget that she is his mother, that he is the great God, and he is told he continues to do leelas with her and makes her enjoy. आणि कशी कृष्ण तिगेले how he increases their anxiety. मग तांकां इतले तागेले चिंता जाता केन्नाय ऑल व्रजवासीज अँड इन्क्लुडींग दिस यशोदा मैया तांकां एवरी टायम कृष्णा विशयी मस्त स्ट्रेस जाता. अयो ताका कसं जाल की ताका कसलें जाल की त्या टेन्शनान तांणी तांगेल लव फॉर हिम तांगेल प्रेम कृष्ण प्रेम आनीक चड 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 वाडता आसता. तर एक तेन्ना एक असुरा मस्त आमगे वी हॅव ऑलवेज सीन सो मेनी असुराज हॅव कम इन कृष्णाज लीलाज. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट तृणावर्ता. आता तृणावर्ता एक असुर आशिल्लो कंसाल राक्षस असोसिएट आशिल्लींची and he came there. So at this Yashoda Mayyana tak zado zala. So Krishna, this is again how he is enjoying his pastimes. Suddenly he became very 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 heavy, so that Yashoda Mayya keeps him down, and then he becomes light as a feather suddenly. एक पंखुडी कशी असता तशी त्याने एकदम लाईट झालीची. and that time this Trinavarta comes. So Trinavarta is a demon, he is a asura, and he comes very quickly like a whirlwind. Whirlwind म्हळ्यार अशी गुंत आशिल्ली वार आहे. So like a whirlwind he comes
फोटो यॉल मस्ट हैव सीन ऑफ त्रिणावर्ता आणि तशें ताका एक उकोळण कृष्णाका वयर वन सरता. He takes him in the sky. At the same time, Trinavarta ho mast hard means he is a demon. So demons also do lot of penance. Penance म्हळे तान मस्त तपस्या करून तांक मस्त अष्टसिद्धी प्राप्त झालेला असता. So Trinavarta also मस्त he is a great he's got all the ashtasiddhis आणि very great he knows so he can become a whirlwind, he can pick up Krishna. ह्या पुरे सिद्धी मस्त it is not easy to get, so they have earned it, but the negative way. And Krishna, now we know Yogeshwar. So Krishna himself is the Yogeshwar, means he's the source of all mystic powers. So yeah, Ashtasiddhi is just one of them, but Krishna is the source of all mystic powers. So yatra Yogeshwara Hari mantaji. So he is the all-knowing, the highest of all mystic powers. Ata Krishna, again his Leela, he became light as a feather and he allowed himself to be carried as a baby by Trinavarta and to be taken high up in the sky. आताणे हे लीला इथे केले बिकॉज ही वॉन्टेड की तागेल किडनॅप जावं तागेल अपहरण जावं म्हणून ताका मना आशिल्लें. सो दॅट्स वाय ही बिकेम हेवी सडनली, ही बिकेम लाईट सडनली. आणि थोडे वेळा खातीर वॉट हॅपन्ड इज एव्हरीवेअर इन गोकुल. सो गोकुल फुल्ल नगरी भितरी मस्त अंधकार जालो. म्हळ्यार अशी वादळ अशें आयलें, हलको शिवार अशें आयलें आणि धूळ आयली, धूळ फुल्ल अशी येवन पुरे तांगेले जेणाल पुरे नजरे भितर धूळ गेली. सो दे कुड नॉट सी दॅट Trinavarta हॅज टेकन कृष्णा हाय अप इन द स्काय. आणि ते धूळ थोड्या वेळान वतरी म्हणजे ते वर्लविंडान थोडी धूळ उडली. अँड देन सडनली यशोदा मैया सॉ दॅट वेअर इज माय कृष्णा. हांव ताका हांगा दवरलेला तर खंय चमकल कृष्णा. सो शी वॉज सो वरीड. तिका दिसना अशी जालो की तिका माती गुंजा सूर जाले. अँड शी अशें एक हिरण असतं पळय, हिरण वेन the baby deer disana hiranaka. So how worried that deer becomes तशी तिगेल स्टेटस जाले. इतले भयंकर न्हू ती कशी माती घुवन पडच्या जाली आणि विलोप करच्या लागली. म्हणजे शी स्टार्टेड क्राईंग व्हेरी व्हेरी लाऊडली की खंय चमकलो म्हणून. आता Trinavarta बेबी कृष्णाक घेवन 8 lakh miles up. So he went in the sky very 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 high. आकाशार व्हर न्हू ताका मारची खातीर. सो ही वॉन्ट्स टू किल कृष्णा. सो कृष्ण आमगेल मस्त केन्नाय आनंद चिन्मय रसा म्हणटाची. सो ही एन्जॉयज दीस पास्ट टाइम्स. सो ही इज एन्जॉयिंग इट. गंमत करता असं. ही इज सच्चिदानंद विग्रह. सो ही इज ऑलवेज हॅपी and there is no unhappiness. So we all have to remember that Krishna is there with us and he is Sachidanand Vigraha. आणि तशीच आम्ही त्यांची मनस्थिती ना, वी हॅव टू बी व्हेरी हॅपी दॅट वी आर डिवोटीज अँड वी हॅव टू ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट दॅट ही इज ऑलवेज आमगेले वटू अस केन्नाय अँड ही विल टेक केअर. सो वी हॅव टू सरेंडर टू कृष्णा. सो कृष्णाक तागेले आनी एक लीला दाखोवचे टाइम आयले म्हणून ही वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी. अकस्मात सडनली अगेन. सो फर्स्ट ही बिकेम व्हेरी हेवी, देन ही बिकेम व्हेरी लाईट, देन सडनली ही बिकेम व्हेरी हेवी अगेन. तो वैरी आकाशार असताना मस्त जड जालें वापस. सो लायक अ माउंटन ही बिकेम सो हेवी दॅट Trinavartaक ताका उखलच्याक जायनी. अँड Trinavarta कुड नॉट ताका धड ताका धरच्याक जायना, ताका सोडच्याक जायना. सो तशी तागेली अवस्था जाली Trinavartali. व्हेरी बिग डिमन. नाव सी ही इज अष्टसिद्धी आसा तागेले पुराय आसा, बट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ही इज बिकम झिरो. सो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल ऑर होल्ड द लॉर्ड. बालकृष्णान कसं केलें, तागेल कंठ म्हळ्यार तागेले गळ्याक धरले. Trinavartal गळ्याक धर न्हू. ही कॉट होल्ड ऑफ द कंठ दोन्ही हातान. नाव सच अ स्मॉल बेबी हँड्स. आणि त्या हातान ताणे इतले हॉट डिमन आले कंठाक धरला. सो इट इज लायक अँड दॅट ऑल्सो 8 lakh miles स्काया भितर वयरी. आता दोळ ते Trinavartal तागेल गळ्याक धरलेले पेट्टाक तागेल दोळ पुरे भायर आयलेची. And he suffocated and he died. Now how they say that Trinavarta गळ्याक लांबलो तो सानूची कृष्ण. So Trinavarta is so huge and Krishna is so small. तागेल गळ्याक अशी लांबील तो कृष्ण. He was looking like a sapphire. Sapphire is a blue color stone. त्या sapphire, ब्युटिफुल sapphire
is hanging like a necklace or like a stone in the neck of Trinavarta. So that is how they are describing Krishna when he is holding his neck. So such a beautiful narration by in the Bhagavatam which is written. आणि पुरायपणान लाचार जावन, so the Rakshasa in the end he could not hold and he almost died, and Krishna and he Trinavarta both came down crashing. Where 8 miles adakun small baby is coming crashing down, and he comes and falls down. एक खोड फातर असतं थंय. So he comes and he falls down on the stone, and Krishna also falls down. So both of them, and Trinavarta is already he has died by then. And the gopi pure thai astachi. So gopis are all very very worried. Oh, suddenly they see Krishna, and it is clear now there is no धूळ आणि पुरे वापस सेटल झाला. यशोदा माई थंय रडता असं, यशोदा मैया आणि हानी पुरे धांवता धांवता वताची, and then they hold Krishna and रडता रडता शी. So and Krishna is very very happy. So Krishna is so happy. Ashi umti ponu. He is like a baby. He is enjoying himself. And he's त्रिणावर्ताला हात पाय पुराई अशी विंगड विंगड जावन ही इज ऑलमोस्ट डेड. आणि कृष्णा काही जायनी. सो ही डिड नॉट गेट एनी हर्ट. अँड कृष्णाक पळोवन खेळच्याक लागलो तो. So Krishna is also the all the gopis went and hugged him and they loved him and they cried and they said, "Where did you go, Krishna? Where did you go?" आता हे म्हळ्यार if you relate back to this story, it is like law of nature म्हणटाची. वायट प्रवृत्ती कोणाल असता सो तांगेल वायटच जाता म्हणून. सो इन द एंड अष्टसिद्धी असो कसले असो कोणाले आमगेल मना भितर कसले वायट असता किंवा anything wrong that we do, so we go, the Lord always ensures that that he gets back whatever he does. So law of nature म्हणटाची तायांची. That is why आम्ही पुराय जण वापस we keep taking birth, death, disease, old age which keeps coming, is what because of what we do. So consciously आम्ही अंती भितर येऊ ना, तर we should consciously think that we should walk on the devotional path. आता devotees sanka, so very beautiful stanza is there in this. If you all can take it down, it is 10.7.31. Very very beautiful. 31, yeah, 31, which says that devotees anka Krishna vairi Krishna amgil rakshan karta lochi. So he is going to be there for us. That एक trust असता केन्नाय कृष्णाल वैरी. Then only he comes to us. So he is looking की कितले या devotee का she is doing chanting, she is reading, she is attending Bhagavatam class, but how much does she surrender to me in the time of need? म्हळ्यार वायट परिस्थिती भितर आमी कितले कृष्णाक उडगास करताची, कितले ताक सरेंडर करताची आणि कशी आमी ते वायट परिस्थिती एक्सेप्ट करताची. दॅट इज वॉट ही सीज. And Sharanagati, एक process असा Sharanagati. So only thing that we can do is to surrender to Krishna. So simply depend on Krishna. एक convinced जाऊ का आम्ही, मनात दाखवून आमकां convinced जाऊ का की मेगेल संरक्षण कृष्ण करतलोची. आणि that when you do, that is the highest level which you say that he will actually come to save you when you call for him. Simple today, I lost my wallet, I was thinking. So I said, Krishna, whatever you do now, and everything was there in the wallet. So I just surrendered. I said, it's okay. Whatever happens, I will do it. And I came home and I found it in my other bag. So it is that way. So he's testing you. What is it that you are doing? Whether you are, and I was busy preparing for this also. I was doing my housework. So he is testing you. He does not make it easy for you. So easy life is not for devotees. Devotees also go through a lot of issues, lot of problems, but every time he will bail you out, and Tani Krishna will always test you, and then he will bring you out of it. So very very important. Ata Vingad bhav ataka, we are in a different bhav where we want to surrender to Krishna, and Nanda Maharaj and gopis are in a different bhav. Ata Tangel bhav kasa malari, tank gottu na ki Krishna is the supreme personality of Godhead. For them he is Krishna Kanhaiya,
and he is their loving Krishna who they allow to do whatever he wants. आता गोपीक पुराय जाणां मस्त उत्सुकता जाले की मृत शरीरा लागी वचून तांणी ते बालकृष्णाक उकळप. वंडर चाइल्ड कृष्णा एक्चुअली पुराय जाणां आतां आमी अशी पळयल्या री वयर देखून एक चेडू पडतो सकल नथिंग हॅपनिंग द बेबी इज जस्ट लाफिंग वी विल शुअरली बिलीव की हाऊ कॅन दिस हॅपन्ड बट ब्रिजवासीज तांकां हें पुरें नॅचरल तांकां लागता अँड हाऊ दे बिलीव की आम्ही कसले चांग पुण्य केला आसतलें की आमगेल पुण्या निमित्तू कृष्ण वांचलो म्हणून. So look at their bhav, they are in a different bhav only. So they are not looking at him as the personality of Godhead, but they love him so much and they worry for him. आता कृष्णा वयची तांगेली आपुलकी म्हळ्यार देर लव फॉर हिम ती आनी चड जाता वेन एवर ऑल दीस हॅपन्स वेन ही इज इन ट्रबल पडतस वयर दखून तागेल वयर ते कार्टाक तो पायान लात मारनू थंय एक डिमन येतस ऑल दीस मेक्स देम व्हेरी वरीड की ओ गॉड वॉट विल हॅपन टू अवर कृष्णा. सो दॅट इंटेन्सिफायज देअर लव तांगेले आनीक चड 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 तांगेले आपुलकी तांगेले चड जाता म्हूण तांणी लेखताची की आमगेलेची पुण्याल निमित्त तो वांचलो म्हणून. आता हांतू देखून आमकां कसो शिकवण मेळटा दिस इज अ स्मॉल लीला बट वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. आता वृंदावनांतू कृष्ण राक्षसा संवार करता लढाई करता गंमत करता मस्त एन्जॉय करता तांतू मस्त प्लेजर मेळटा. मात्र व्रजवासी संरक्षण करतना आणि तांगेल वयरी तीव्र प्रीती तांगेल वाडोवच्याक तो तांगेले चिंता वाडयता. सो ही इज पर्पसली डुईंग इट सो दॅट तांगेल चिंता चड जातले आनी तांगेले प्रेम भाव चड जातले. सो ही इज युजींग ऑपोजिट टॅक्टिक्स ऑन द व्रजवासीज. So he is ensuring they get more worried about him and then their love increases. So this is something आणि तशीच एक दिवस यशोदा मैया बालकृष्णाक दूध पिवयता आशिल्ली. शी वॉज फीडिंग हिम आणि तेन्नाची कृष्णान एक व्हड अशी जांभई दिली. सो ही वॉज ऑल्सो व्हेरी स्लीपी बट वॉट ही डीड वॉज ही शोड हिम द विश्वरूप म्हळ्यार तागेल तोंडा भितरी तिका फुल्ल ब्रह्मांड दिसलें. So that is called universal form, तागेल विराट रूप. So this is something which we will all आम्ही अशी पळयल्या री we will आम्ही दोळ आमगेल चकीत जावन we will start praying to the Lord that you are the great Lord. But Yashoda Maiya did not even realize. She thought that अरे हाक कसकी बाद जाता आसा हाक कसकी डिजीज जाला हाक कसकी he is not feeling well and then she got so worried again ती देवाल नाव घेवचें स्टार्ट केलें. And she is not realizing that the Lord has shown her the Virat Roop. So that much is a very different आणि तिका she saw everything म्हळ्यार तिका आकाशू चंद्रू नई then mountains rivers पुरे रान forests पुरे everything she could see आकाश धरती वायू Suryu Chandru everything she could see in the mouth. But still she still saw him that this is Krishna, this is my baby and she took him as a human form. So खंयचे अशी म्हणटाची की नई and all whatever it is written in the Bhagavatam की नई so all the rivers they are counted as the daughters, the female daughters, so daughters of the female child, that is the daughters of the mountains. आणि these females, so these rivers are the females like Ganga, Jamuna, Saraswati. ह्या रिवर्सांची पुरे फॉरेस्ट जाताची आणि फॉरेस्टांचे निमित्त पुरे लिव्हिंग बिंग्स लायक वी गेट ऑल अवर फूड अँड एवरीथिंग. सो दे से दॅट दीज रिवर्स विच इज द फिमेल वर्जन of the life which the Lord has created, that is the reason for the life which thrives, like humans and moving animals, all of them form आणि तांणी पुरा हे सृष्टी वयरी अवलंबून आसाची. आता मायेले छाती आता यशोदा मैयाले वापस तीक मस्त स्ट्रेस जाले तो तिगेल छाती धडधडच्या स्टार्ट जाले यो हाका कसं तोंडा भितर कसं दाखयता सो हागेल तोंडा कसं आयले. सो शी इज ऑन अ डिफरंट प्लेन आणि ती कशी मस्त चकीत जाली की यो यो आता कसं करचें हांवें हात आणि तिने भैयाना सो शी गॉट सो स्कॅर्ड की तिने तिगे दोळे बंद करून घेतले की म्हाका पळोवच्याक ना हाका बाद जालेली म्हणून. सो लुक एट हर लव, सो मच लव फॉर कृष्णा. आता इतले माया तिगेल आशिल्ली कृष्णाल वयरी
की आमगेल पू तू तिका देव म्हूण कोळणी न्ही. हो एक आमगेले व्रजवासील प्रेम भाव विंगडू चेरडाल तोंडान तू म्हाका सगळे विश्व दिसले हे पळोवन आमकां कोणाकय मस्त विस्मय जात आशिल्लें. श्रद्धा भावूक आमी जात आशिल्लीची ते पुरे जावची सोणू तिगेल प्रिती भाव म्हळ्यार तिगेल मोगा भाव आनी तिगेल स्ट्रेस भायर आयले. आतां तिगेल ते मायेन तिका मना दाखून मना दिसून आयले की आपल्या चेडा कसकी कायनच जाला. ताका अपेक्षा करून ती तागेले दोळे हिरणाचे पिल्ला वरी अगेन शी बिकेम लायक अ डियर अँड शी बिकेम सो वरीड दॅट माय बेबी वॉट हॅपन टू माय बेबी. अँड अगेन दिस इज अ सेकंड लीला बाय लॉर्ड कृष्णा बालकृष्ण योगमायाल प्रभावान तिका कळ्ळी आणि तिगेल शुद्ध मातृप्रेम मात्र ते भायर आयले ते जागरूक जाले. आतां आमी आलोचन करताची इतली माया कळना की हिका परमेश्वर तो म्हणून. सो हाऊ कम दिस मच सुपर ह्युमन जावन तो पुरे करता असं वयर आकाशार वता असं सकल येता असं नथिंग इज हॅपनिंग टू हिम. मानवी कार्यवळी म्हणजे ही इज डुईंग एव्हरीथिंग इन ह्युमन फॉर्म. आतां देवाल बरी अशी ड्रेस घालून करचे दॅट इज डिफरंट. सो नरसिंह अवतार घेवचो या वराह अवतार घेवचो या कुर्म अवतार दॅट इज डिफरंट. सो दॅट वी नो दॅट दे आर नॉट नॉर्मल ह्युमन बींग्स. Mantra, this Bal Krishna avatar, so Krishna, when he came in the Bhagavatam in his human form, this was a very different way ki any human is doing all this tactics or magic. आलोचन करताची की हो बालकृष्ण तागेल पालन करता तागेल पोषण करता आणि तांगेल भाव म्हळ्यार कृष्णा इज डिपेंडंट ऑन मी. उल्ट द रिवर्स रिवर्स की तांगेल इतले हें आसा गोपील प्रेम भाव इतले शुद्ध असता की कृष्ण आमकां कृष्णाक आश्रय दिवका म्हूण आणि तागेल पालन पोषण आमगेल वयरी डिपेंडंट आसा म्हूण. सो दॅट इज द वे इन विच दे आर wanting to do his seva, and this also to do devotional service is also a very 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 big opportunity which the Vrijvasis have got. आता ह्या चॅप्टरा देखून श्री कृष्णाल पास्ट टाइम्स आम्ही पळयले. सकट तृणावर्ता असुर आले संवार जालो आणि तागेल तोंडान तुल्ले सगळे विश्व कृष्णाल तोंडान पळयलेले तेव्हाय आम्ही आयकलीची. आता सुखदेव गोस्वामीन पळयले की परीक्षित महाराज मस्त उत्सुक आसा कृष्णाले बालपणाचे लीला आयकुच्याक आणि तांकां खुशी जाली आणि तांणी उलोवच्याक स्टार्ट केलेले. सो दिस एंटायर स्टोरी परीक्षित महाराजाक दिस वन सुखदेव गोस्वामीन सांगिले. आता परीक्षित महाराज म्हणटाची की कृष्णा लीला ऐकून so very very beautiful purport. If you want I can just show you that purport. One second. ये दिसते की ये दिसते की हा ना दिसतना दिसना दिसता असं दिसतं आमकां दिसता सर दिसता दिसता म्हाकाय दिसता. ट्रान्सलेशन बरयलें समज. हा तो ह्या स्क्रीन शेअर केला. So ह्याचे purport is the one which is 10.7.12 म्हणजे फर्स्ट purport. Very 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 beautiful purport. Anybody wants to narrate this? Or we can directly go to the purport. So on to भितर इतले this is a very very nice purport where King Parikshit म्हणता असं की विंगड विंगड इन्कार्नेशन्स देवान घेतला म्हळ्यार ही हेज कम इन डिफरंट लीलाज ही हेज डन आणि तागेल विंगड विंगड हे पुरे वाजूच्याक तागेल एक्टिविटीज आमकां पुराय आयकुच्याक रीड करच्याक हे पुरे मस्त प्लिजींग टू द इयर. म्हळ्यार प्लिजींग मिन्स इट इज आमगेल मना एक समाधान मेळटा आयकुच्यान. तो एक इट्स व्हेरी नायस मन आमगेल मस्त शांत जाता. बट सिंपली बाय हियरिंग दीज एक्टिविटीज
whatever we are hearing the Lord's incarnation and his activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Very negative आमगेल मन आशिल्ले पुराय कसलेय असो, whether it is dvesh, it is anger, or whether it is hatred, or whatever the dirty things in our mind immediately vanish. म्हणजे त्यांना ते नष्ट जाता म्हणून. Generally we are reluctant to hear about the activities of the Lord. You are all here, but there are many other people who this link has gone, but they have not attended this class. So they are reluctant, or maybe they had something different. So we are reluctant. We also miss sometimes. But Krishna's childhood activities are so attractive. They attractive असं Krishna activities that are Bal Leela. And Sukdev Goswami says the Bal Leela, we just said that Bal Leela is much better. Tagele Kurma Avatar, यहाँ पूरे विंगड अवताराच्या पेक्षा तागेल बाल लीला ऐकल्यारी आमकां आनीक एक भितर दाखवून एक खुश येता. सो चाइल्डहुड एक्टिविटीज इतले अट्रॅक्टिव्ह आसाची, इतले आकर्षित करताचे आमकां की ऑटोमॅटिकली आमगेल मन आनी आमगेल कान दे बिकम प्लीजिंग, very happy you become. So I must have heard the Putana story 100 times, but every time any Prabhuji says it, I still enjoy it. So we all should enjoy these pastimes, and everybody gives a different perspective. आता हे पुराय आम्ही material things म्हळ्यार whatever we are having, there is a lot of attraction to that also. आणि ताजे निमित्त आमगेले material existence, we go into the life cycle of birth, death, disease, old age. वापास तांत भितर येता, आणि तांत दोकून भायर येवच्याक is the only root cause, which is the trouble which we are facing. We can come out of it. तांत दोकून भायर येता by devotional service to the Supreme Lord. Devotional service करचे तागेल attachment to him, attachment increase आमगेले attachment can increase jata when we hear about the childhood pastimes. Then instead of getting the dirty things in our mind, we will get all these Krishna's pastimes in our mind. And then a friendship with devotees. This is such a nice group which has come together. To friendship korno, automatically you also start getting into Krishna consciousness. So they will call you, why you didn't come today for class? Again you start coming. So we are all going through ups and downs. Krishna consciousness movement and this friendship of devotees is something which will bring us back to back. And then if we think fit, so Parikshit Maharaj is telling this to Sukdev Goswami ki kitle tagel, see the respect that he has. Ki यहाँ पूरा मेगेल version, I feel this, but if you think fit that I am fit to listen to this, then you please speak about the activities of the Lord. So such a beautiful purport. मन आमगेले भौतिक जगाचे आलोचन करता ते सोडू भक्तींत भितर कशी येवचे, आणि भक्ताल संगतीन कशी कृष्ण चैतना आमगेल जागरूक जाता, कृष्ण कथा आमकां पुराय जाणाक मेळटा. This is which is the required what we should aim for. आता अनेक म्हळ्यारी एक प्रेम विवर्ता बरेला, कृष्ण बहिर्मुखी हया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. झपटिया धरे म्हळ्यारी it will catch hold of you. See this, कृष्ण बहिर्मुखी हया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. झपट म्हळ्यार घट्टी, सडनली तुका येऊन धरता. So Maya is everywhere. Amgel pure avti bhoti pure there is illusion waiting to take jhapat. Jhapat means to pounce on us. It is waiting. Maya is waiting to pounce on us. And the moment we go out of Krishna consciousness or out of our devotee association, it will come and catch you. So Amgel bodies, they are telling that sarva bhutani yantra rudhani mayaya. So it is so true that आमगेली temporary body असता, म्हणता आमी ताका इतली importance दिताची तंतु आध्यात्मिका, आदि भौतिका, आदि दैविका. So there are things, adi daivik is like floods and earthquakes and which there is no control.
Adi Bhautik is the like what is the external environment, cold, heat, or we can say violence. Therefore, we don't have any whatever is happening Bhautik jagantu tajwe ramgel control nasta. And Adhyatmik is what we have in ourselves, which is like sorry or sorrow or anger, hatred. So all this keeps coming inside us, tribulation, disturb kartam ka. आणि त्यानंतर दाखवून बाहेर येऊच तरी वी हॅव टू गो इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू दीज डिवोटीज विच Sukdev Goswami is going to narrate and which Parikshit Maharaj is telling. And Parikshit Maharaj knows all this, but he is asking these questions. He is asking these questions. And then Prabhupada is translating it and telling us कि ह्यांची पुराय रूट कॉज ऑफ सफरिंग आमगे पुराय जाऊच आशिल्ली सफरिंगाचे मेन रिजन म्हळ्यार यांची पुराय टेम्पररी बॉडी दाखून आमी कशी मेटेरियल एन्जॉयमेंट करताची म्हणून. And then he says the only way tantu dakun bhayar yevchaka is Shravanam Kirtanam. So Shravanam Kirtanam, Shravanam Swakatha Krishna. म्हळ्यार कृष्णाल कथा आयकुचे आणि ताजेर कीर्तन करचे. So these are the only ways to achieve Krishna. And श्रीमद भागवतम ह्या आमकां एक ब्युटिफुल चान्स दिता की आमी कृष्णाल विशय आयकुच्याक. तागेल विंगड विंगड अवतार तागेले इन्कारनेशन हे पुराय इतले वंडरफुल आसा की दिस इज वॉट आय टोल्ड की तागेल पुरे मत्स्य कूर्म वराह अवतार हे इतले अट्रॅक्टिव्ह ना हाऊ मच इट इज as compared to the baby Krishna. So wonderful activities of baby Krishna which amazed Mother Yashoda and all other inhabitants of Vraja. म्हणजे व्रजवासी स्टोरीज बेबी कृष्णाले त्यांची हाऊ ही किल्ड पुतना त्रिणावर्ता सकटासुरा शोड द एंटायर युनिवर्स तागेल तोंडा भितरी हे पुराय कशी पुराय विंगड विंगड मदर यशोदा इनहॅबिटंट्स तांणी पुराय तागेल वयर इतले श्रद्धा दवरना तशी सो दे आर जस्ट गेटिंग एस्टॉनिश्ड. So this is a very beautiful purport. So Parikshit Maharaj recommend करताची कि one should hear about Krishna. Childhood activities, we should continue to want more and more. अनिके 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 ऐकूचे असं म्हणून तो सुखदेव गोस्वामी म्हणता परीक्षित महाराज की तुम्ही कंटिन्यू कराची टू डिस्क्राईब चाइल्डहुड ऍक्टिव्हिटीज ऑफ कृष्णा. आणि हे मस्त इझी, सो इट इज व्हेरी इझी टू नरेट, इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. आणि अनिके अनिके आमगेले इन्क्विजिटिव्हनेस वाढता म्हणजे आमकां अनिके कसले वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. So the moral of the story is that to come out of the cycle of birth, death, disease and old age, the only thing that we need to do is if we want to go to Golok Vrindavan, the only thing we need to do is to be together with all the devotees, continue to listen to Bhagavatam Katha, Bhagavad Gita classes and the other wonderful things तुम्ही करता आसाची. आणि कश करचे इट इज थ्रू श्रवणम कीर्तनम दॅट इज हियरिंग अबाउट कृष्णा. मूळतः कृष्णा विषय ऐकूचे उत्साह ना आशिल्ले कशी तांकां कन्वर्ट करून आमकां हे उत्सुकता जागृत करता आमगेल भितरी. अँड हाऊ वी हॅव टू कंटिन्यू टू असोसिएट विथ डिवोटीज ह्यांचे आमी दॅट इज वॉट इज द लेसन दॅट वी लर्न इन दिस चॅप्टर. सो फायनली वी शूड ट्रस्ट कृष्णा. And we should remember that Krishna tu swayam Bhagwan swayam. So Krishna's tu Bhagwan swayam ye ami kenai manadavarka. So with that I close this session. Over to you, Mataji. Hare Krishna.